Mes amis, ki lè fè la? E ba Junior poko vini. Mes amis? Junior, koto e la mes amis, gadon koze. Di ke poton de ko e pa la, maka tan kou mwen papa. Komo e la papa? E bo chita de yo a. Oh! Papa, mwive. Oh! Jen nan rive. Oh! Ye ket lotan. Figou chanje oui. Gadon kou. Oh, jen nan rive. Oh! Kounya, kom ki an kolej te la pitit mwen. Oh! Kat gose li. E zami, pitit mwen gosi. Mwen konto wawi. Oui papa, mwen fò, mwen mbon. Ya, kolej te bon pil. Kolej te bon pil. Mwen konto mwen pil oui papa. Gen kont mwen tan nou ba we. Papa. Kolej te bon, oui. E sa mwen men. Mwen de sou yon pil tou oui. Men vin chita, te gon chez la. Non bon bop, map kampe mwen. Men piti mwen chita. Ya, mersi ba, mersi. Bon chita. Pi yon tap fè mal tou oui. Mwen mette sa, valiz la te. Apo sa papa, ki sa gen la? Nou ba we. Yo sabi, gat papa mi. A ou koni? Mwen tap ten nou vini, koun yo vini. Mwen me, oh mes ami, mbaga pari nou. So, fin sou vini, ou di ou te fe bon nan kolej. Koun ya mbezon we kane ou la. Kane ya, mbezon we ki so bi fe pitik yo kone. Mbezon kane ya. Ou bezon we kane ya. Kane ya oui. Kane ya la. Kane ya la. Oui. Se kane ya mbezou we ou. Kane ya. Oui. Ma pon, bon ouvel pou papa. Oh, kote kane ya? Ah, papa, kane ya pa la nou? Mba kon kote li. Yes, kane ya pa la. Kane ya pa bo ki sam genye. Kane ya pa la nou, papa. Mba kon kote li. Junior, bon valis la mwen chache l pou. Oui. Valis la. Men. Kote bay sa e la. Aha! Mwen. Ya. Kounya so fe, wap kasel. Mbap di. Oh! Junior! Papa. Ola, oui papa. Mge dormi. Mbra London. Papa ki sa? Ou pa wèl piyas kote. Kounya la, mwen gaspye tout kom mwen. Pou mwen kame nou kolej. Se mwen sa ou pote mwen. Matematik, D, siyans, F, history, F. Gadon, Tintin.
Mbat bon. Mbat bon. Mbat bon. So jinos. Men nan l'ekol, nan kolej, m gaspye tout kon sa yon ba ou. Pi nya se mwayen sa ou pote ban ou. M sezi. M telman sezi la, se yon domi m sezi m da ba ou la. On domi. Gade ki jen jini ap don, yon m'a pale avel. Gade ki jen ti man frekant. Oh! Papa! Gose kalon so bon mwen? Se yon lot m daba ou la. Ou fèm sezi. Mali.